O, zdravo. Nisam vas vidio. Sedite. Opustite se. Danas ću vam ispričati priču o drevnim stainless china ninjama. One su, ta vrsta je izginula. Made in China. Da. Ta vrsta je izginula, ali pre mnogo godina, pre 20 godina, oni su živjeli ovde, baš na strelištu. I to je bila drevna civilizacija, drevni od Maja. Oni su bili tako drevni, veoma drevni. I kao što znate, ninje, oni potiču iz Indije i oni pričaju pošto indijanski, naravno. I to je u Severnoj Americi se nalazi na severu zemlje. Neki je zovu i Antarktik. Oni su živjeli u Severnoj Americi, naravno, indijanci su bili. I postoje legenda o drevnom Shuriken China šurikenu, zvezdi za bacanje, koja se kaže da ako baciš to na nekog možeš da ubiješ čoveka. I ja ću sad idem u potragu da nađem taj šuriken. Sa mnom! Idemo, učeniče. Ajde, let's stop your style. Dosta trčanja za danas. Ako se pitate šta je ovo u mojoj ruci, to je sekretni stav od drevnih majanskih ninja. Neki to zovu i Excalibur. O, zdravo. Nisam vas vidio. Pio sam vodu, to piše zaječarsko pivo, to sam samo našao. Plod zaječarskog drveta. Sada ću vam pokažati jedan skills koje je moj sensei mene naučila. Moj sensei je učitelj u Slobodan. Pozdrav, poz. Ja ću vam pokažati sada taj skill, a vi morate vredno da me pratite ako hoćete da naručite. Si spreman, učeniče? Da. Snimaj. Yes.